Kako od velike deformacije vilice i zuba do Hollywood smajla. Ovim videom ćemo ukratko prikazati kako u našoj poliklinici i ovako teške slučajeve deformacija vilica i zuba dovodimo u pravilan međuvilični odnos i izgled Hollywood smile. U prvoj fazi naš tim je kompjuterskom analizom deformiteta napravio plan terapije. U drugoj fazi, kao što možete vidjeti na ovoj slici, profesor Mileusnić je ortodonskim putem doveo vilice i zube u takav odnos da se može preći na hirurški deo terapije. U trećoj, najzahtevnijoj fazi, naš kompletan hirurški tim na čelu sa profesorom Stajčićem je hirurškim putem u opštoj anesteziji, kao što možete vidjeti na slici, doveo vilice u pravilan međuvilični odnos i zube u pravilan zagrizak. Konačno smo po želji pacijenta, kao što vidite na slici, izbeljivanjem zuba postigli izgled Hollywood smile. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi i da ste saznali da se naš hirurški tim, pored ugradnje implantata koji spadaju u jednostavnije zahvate, uspešno bavi i daleko većim i zahtevnim hirurškim intervencijama. Na kraju pozdrav svim pratiocima našeg YouTube kanala do sljedećeg videa.